sababunde oɗo jeyaɗo Allah mo ganduɗa gurdam makko fof o holluno en ko yondew Allah o holluno en ko yen gon almuɓe o wi koye ɗum o wuuri koye ɗum o maayi kadi ko ɗum o heddi o wi enenna kadi eɗen ñaago Allah yo Allah rewnu en ɗon amin o wi eɗen ñaagi Allah noon faandare makko e faandare sernaɓe makko yo Allah timmin ɗum emen amin o wi kanko de o waɗi taras mo ganduɗa hay goto wawa ɗum wawa wiide yiyani on taras de woni taras almudagal o wi ko Allah rokkanno bindi e fofof o oppi ɗum o joñiɗa o heddodi e tarabuyagal on taras noon ko on de poɗɗen ñembude ko on de gite men foti fawade o wi ɗum waɗi sernaɓe makko ɓe hande ɓesgu munen ala e mon keddiɗo ala ɓe munen ɓe garani ɗo hande o wi tawa kadi goto fof addi hoore mum e yidde mum o wi sa nani ɗum noon Allah moƴƴanimo rokkimo jaatigueɓe Allah de addimo ɗo addino ɗo ko wona kanko kono kadi ɓesgu gijolon no waye makko ni ko hunde heerinde o wi ɗum noon ko jobdi Allah e almudagal makko e sernaɓe makko o wi o nodduno en tan ko yankul Allah yen jokkudir en ɗameje yen nden hurmaji yen balludir sabu Allah koye ɗum de wono ko nodduno en mo en are ɗum fof ko ɗum o bismoto ɗum koye dow ɗum noon eɗen ɓamta konngudi e yemirore sernaɓe ɓe hande moɗol islam e nder zurriyati janiya caggal galle Seydil Haaji Malik enen ko Seydi Cheikh Oumar mawɗo makko kadi yo Allah yo mo moƴƴere amin mawɗo galle makko Ceerno Mouhamadoul Bachir yo Allah yo mo moƴƴere yo Allah ɗaccenen balɗe makko nde wonno ɗum ko nafoore men o wi so wiyama noon o wiyama kanko e ɓesgu makko fof o wi ɓesgu makko noon enen fof ko hen jeeɗen o wi so tawi ɗum ɓenni o wi wasilaji makko ɗi kanko ceerno gile ceerno men ceerno Ahmadou Baro ha yetti Seydi Alhaji Ali ha yetti Seydi Ceerno Hamme Baba ha yetti Ceerno Saïdou Nourou Tall ɗum de limotako o wi kamɓe fof eɓe gonde men e ndeɗo jonde eɓe gonde men e ɗeɗo dille o wi hande noon o wi mawɗo e wasilaji he ko ceerno men ceerno Ahmadou Tidiani kanko fof makko woni ɗo wona ɗo wona to ko waɗa ɗo ko fof
omo wondini en omo waɗi hen defaare makko omo waɗi hen kadi himme makko o wi kankone yo Allah ɗaccen en balɗe makko amin yo Allah rokkumo sagoji makko amin o wi ko heddi ko noon ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko wino ko o wi nelaɗo o wino udullaha bi alsinatin lam tu'sa biha lam ta'su biha o wi eɗen ñaago Allah o wi de kanko nelaɗo ko yen ñaago Allah ɗemɗe ɗe en gofirani ɗum ɗe en gofirani ɗum Allah o wi ɗemgal ma wonko waɗi Allah o wi kono bande musidɗo juulɗo lombuɗamo hakkunde ma e Allah omo ñaagonoma Allah ɗum ene waɗi njorto o wi enenne ɓesgu gijilon e ko wona gijilon e julɓe fof to ngoni en barkinorima faandare maɓɓe ɗo nde yo won du'awu hakkunde men e Allah ko Allah jogorno tottude omo rewna ɗum e ɗemɗe maɓɓe e anniyaji maɓɓe jetto en o wi noon kanko Allah o wi wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arhama kule kam min Allah ay o rewni hen tan ko enɗam o wi de enɗam ko hunde mawde ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ayyuma rajulin faraja ufarriqu bayna ummati uktuluhu faktuluhu kala mo Allah dañi jarabi yandini ɗum e darade ene serne leñulam ngol faktuluhu wona warde moni kono kam eɗen gandi faktuluhu kala ɗo ari fewani kala noon mo ene jogo felo ko wona jokkude enɗam yo Allah reftimmo e pele jokkude enɗam o wi eɗen jetta hen noon ɓeɗo sernaɓe wurtuɓe en e ɗam ɗo enɗam kala de ko joli ɓe itta ɓesguji maɓɓe e himmeji maɓɓe e du'awuji maɓɓe ɓe tawtine ɗeɗo golle o wi ɗum de ko enɗam ɓe teskiɗon wona de an garaɗo o ala de ko Allah de fote maɓɓe noon ko yemirore Allah fote maɓɓe noon ko enɗam ɗam Allah wino ɗum fote maɓɓe noon ɗam enɗam noon hay sinno to bange kefaragal ene teska o wi ñalawma goto sahabaɓe ɓe mbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama o wi sahabaɓe mbi so tawi aɗa sohli an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama leñol bargol rewɓe raneɓe kadi moƴƴuɓe tinode haɓe e bani mudrik en sabu ɓen ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe ko yalte maɓɓe fof kadi ene moƴƴi o wi min de Allah haɗi kam an bani mujlida ɓe juulani kadi ɓe korani
kono yande en e maɓɓe Allah de ena sali ɗum o wi sabude kamɓe eɓe jokka enɗam hakkunde maɓɓe ɓe juulani kono hakkunde maɓɓe e Allah ɗum ko hakkunde maɓɓe e Allah o wi enen noon yande e maɓɓe nde tawde ɓe janani e men Allah de ene haɗimi ɗum min yurmarade ɓe sabu yiidemi eɓe jokka enɗam hakkunde maɓɓe ɗam enɗam noon ala de ko haali hakkunde ma e juulɗo ala de ko haali hakkunde ma e askoma ala de ko haali hakkunde ma e koddiɗo ma mo ganduɗa so hawre joome sa hawre e joome kañumen de gaɗoto e ma kañumen de moftanma kañumen de kadi nduwantoma nde Allah yurmotoma kadi o yaafoma kañumen de kadi jaɓɓoto hoɓɓe ma on de ala ko haali on o wi ɗum noon yo Allah rokku en teskade ɗum e nder ɗum noon eɗen jettina konngol e salminaɗu faade e wuro ngo hono ceerno madani mo ganduɗa hande ko kanko woni khalifa galle ceerno muntaka omo reeni en ɗemeje ɗe fof omo teddini omo woni mesalal ñoodde hakkunde leñol ngol fof omo dañi ko saɗi kadi ko weeɓani guurda e bamma khalifa cheikh oumar wiye ko suuɗi e ko feeñi fof ko an kala ko mbiɗa de ko kañum wi kala de ko mbaɗɗa ko kañum waɗi on kadar tan o yoni omo wondini men e ɗeɗo golle omo weltani en e ɗeɗo golle omo jarno en kanko e miñiko en fof e ɗeɗo golle o wi so tawi ɗum yewti almudo ala fof ko foti wonde haaju makko so wona almudagal makko hakkunde makko e ceerno makko ngal almudagal noon e oɗo maccuɗo Allah mo ndenduɗen ɗo sababuni mun o waɗi hen de ko yooɗi o wi misal goto tan ñalawma goto ceerno men ceerno Ahmadou Baro radiyallahu ta'ala anhu noddimo omo jogi haaju to Madina Gunas to o nelimo toon ummade Mbour faade Madina o ari ha o yetti Tamba wonano hande ni o tawi oto ala o wi par balɗe 15 fof oto no heɓo biyeteɗo postal nawata ko fereji laamu e courrier kadi ɓe kaɗata ko manda duwañ ɓe ɓenna Kolda o wi nde ceerno yetti Tamba dental ngal fof jaɓɓimo o habri ɗumen laawol makko kamɓe fof ɓe kamti ɓe mbi postal de yeehi hanki kadi ɗo e balɗe 15 o artata o artata par 15 jours o wi bismillahi mi nani mi jaɓi o wi nde yi ha koyɗe ndecci o wi kamɓe de ɓe pintan ɓe jiyani ceerno o felliti yarude koyɗe o yettoyi Madina ɓe pini ɓe jiyanimo jama ɓe ndirani suudu ɓe tawanimo toon
ɗum de wonani ɓe ngoƴa ɓe ƴetti welo ɓe payi madina ɓe tawimo ɗo caali ceerno ɗo omo jodde ceerno ɓe jetti Allah e on ngoƴa ngoƴa mo ɓe jogino tawde de ɓe tawimo omo selli ɓe jangti konngol ngol e yeeso ceerno o wiiɓe almuudo mo ene fada postal ɗum ko tawde yamirore ceerno mum ɗum ko tawlude yamirore ceerno mum o wi ko fotino ceerno Ahmadou Baro nelami mi ara tan haɗi mi yettoyade ko postal haɗi mi yettinde nelal ngal ko fadde postal tawmi kan haala ene serti e anni almudagal ay on ñalawma eɗen pele so tawi hande yimɓe garti ene gummo e nokkuji munen ene joɓanamo ɗen pele ene hawni e men kono ɗum hawnaki ɗo Allah o wi jiɗɗo abbade mo noon ene foti fawde gite mum yiya ko golluno ko fawa hen golle mum ko rentino ko rento ɗum en dañi darsu mawɗo sen dewi hen nimsa ala hen so Allah jaaɓi o wi ceerno men ceerno Muntaka laawol makko sakketɗo nde o sakkiti arde ɗo nde o nelimo kamɓe ceerno on yoɓe jaɓɓoye ceerno Muntaka o wi kanko e deede makko Sammolel e deede makko ceerno Mouhamadoul Fadil e deede makko ceerno Abdourahmani o itti 7 place o wi yoɓe jaha nden ɓe tawoy ceerno Muntaka ko Daabiya sete o ha Matama ha Jammel ha Seedo kamɓe gonde makko nde ɓe jetti oto maɓɓe fof e wonde kiiɗo o telli kanko ceerno Muntaka o wi de ko oto ceerno o ko on o jolata haamniɓe kamɓe ceerno en ko oto almuɓe tan ala kilim ala haydara kono kamɓe koɓe kaalata ko eto ceerno gollata to ene weeyodiri Allah de addimo haa ɗo dendagal julɓe ɓe fof ko addanno ɗumen ko o nafodiri ɗum e julɓe ɓe kono no ceerno Muntaka hootata eɓe teski ceerno almudagal makko e galle Cheikh Oumar nden oto o fayeyaade o jolni ɗo kanko ceerno ko jawdi nde hono mum ala ceerno Muntaka de wi yahata o wiimo a weltima an o wi kono ƴiiƴam Cheikh Oumar gonɗam toon ɗam o wi ɗum ngol ɗo dammol ko toon fayi sabu de jokkude anɗam o neldi dammol ngol ha galle ceerno Muntaka Allah noon ko nunɗuɗo ñalawma taani ko ari ɗo e wuro o hono ceerno men ceerno Cheikh Oumar radiallahu taala anhu o tawi ɗo nden ko Alpha Abdoul ceerno Siré Ama kanko woni kodda ceerno Siré o bismi Cheikh Oumar e wilaya mum e da'wa mum e fele makko ngo yahata ngo taw noon o mawni kanko o ƴefti ɓi ko biyeteɗo Mouhamadoul Amin on taw timmini ene jooti ene jangina o tetti Cheikh Oumar yo yaadu en nde ñamade noon
Cheikh Oumar de yoɓi ɗum ha timmi holko woni ɗum Allah de resi en kadi reeni en ha oɗo jiyaɗo Allah ruttima e jomakko ɗum woni ceerno men ceerno aliyu radiallahu taala anhu diwan o fof ene hebli ene ɗomɗi juuldemo e duusdemo kono noon ko Allah rokki fof heɓo Allah de rokki ɗum ko ceerno Muntaka nde ceerno Aliyu yalti aduna ala ko heddi so wona omo juule ala de ko heddi so wona omo juule ɗo dental ɗo nde wonno enen en ngala yemirore omo ɗacci ɓesgu makko ceerno Mouhamadoul Mansour Baro ceerno Ousmane Thiam ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ñande heen jogii konngol jinnaɗo maɓɓe o no wiyete no waɗate ene gollirte fof Allah waɗi koye juuɗe maɓɓe ɗo yimɓe ɓe dariɗo boppuɗo ɓe mbi ko yo juule ɗon e yemirore maɓɓe Fuuta fof ene rendiɗo ene fadi ha yettoga o juuleɗo ɗum de ko miijo hoddiɓe o wi gurnam makko rewno koye almudagal ay kadi timmi koye almudagal o wi sinno ko jeynode o arta ha ɗo Fuuta fo juulama ɗo nde wonno ko wonno lasli ko ruttima toon woni lasli ko almudagal makko seeren ɓe fof ɓe kawri koye julmo toon Allah neli e yamirore mum Seydina ceerno Muntaka nde o yetti ceerno men ceerno Ahmad Tidiani e ceerno Mouhamadoul Mansour Baro e ceerno Ousmane ɓe mbi gasi ko foti no ƴiiƴam Cheikh Oumar en cuusa addoyde kono taade tan Cheikh Oumar neldi en oɗo jiyaɗo Allah omo haandi hen kanko juuli mo ñande hen kanko ceerno Muntaka o wi ñande hen noon hakkillaji ndogi bismagol taani ko Cheikh Oumar e ngoɗo wuro o wi nde o yalti aduna kanko ceerno Cheikh Oumar neldimo oɗo maccuɗo Allah e juulanmo ceerno e ƴiiƴam Cheikh Oumar o wi ndeke ɗo poɗɗen wattude hakkillaji men almudagal e heddade e yemirore o wi ko wona ɗum fo goto fo ene jogii asko so tawi ko duuɓi goto fof ene jogii heccuɓe ɗum so gueɗal fuutankagal o yi goto fof ene jogii hen ha timmi ko ɓe goppuno ko ɓe ndewi ko wona ɗum ko ha rokki en ɗum ɗo hande eɗen poti de wattude hen hakkille o wi ñalawma o kadi ari mbaɗen e hakkillaji men neɗɗo de o wawa mawninde Allah tawde o mawninani nelaɗo Allah o wi leñol nelaɗo Allah fo e ɓen ɗo jooɗi ene ara kadi mbatten hakkillaji yinnade nelaɗo Allah e yinnade leñol nelaɗo Allah o wi mo tawoynoɗa ha wuro mum juuroɗa ɗum itta juurdima dokka ɗum sabu tan hebde weliyata ɗum nanga sac mum huɓɓa oto mum ara ha ema donka yiide ɗum jiya goɗɗum ko wona ɗum o wi yen tinno tubanen Allah o yi ɗum firti so tawi ɓe ngare men eɗen jiɗi moƴƴere Allah
Allah de resndi ɗum ko nelaaɗo Allah kanko noon nelaaɗo Allah nde o yahata nde o wi ko ɗiɗo o oppiɗo deftere Allah e leñol makko ɓiɓɓe makko o wi o heɓata hay gooto faatore wadde heen hadaya timmuɗo ko tottuɗa ɗon ko wona kamɓe dokkuɗa o wi dokkuɗa ko nelaaɗo Allah o wi haaju fof mo joginoɗa aɗa tawno to Allah e to nelaaɗo Allah ɗum de wona envolon coomɗo haajuma faade Allah e nelaaɗo Allah o wi e ceerno ma huunde fof mbiya aɗa waɗana ɗum alaa ko weli ceerno ma so wona ɓuumnude ɓernde nelaaɗo Allah ɗum waɗa haa ɓennda hay ujunere wootere a waɗaani hadaye o wi ndeen ko nelaaɗo Allah jeyi ɗum wona ceerno ma jeyi o wi yen tiino yen ngartira hakkillaaji men saka noon mo mbaɗanta o joginoo ko almuɓɓe cheikhana ahmada tijani tenki e barkeɓen woni almuudo ɓen haa mbattuɗa faandade on o wi tinnoto faandinoto annaya faando toon o wi ɗum de ko enen ɓesgu ngu woto e hay gooto men ara janngo e oɗo hadara e oɗo ñalawma taw omo jogino haaju to Allah a dañaani ko nelduɗa nelaaɗo Allah ɗum ene hersini o wi ko enen rewɓe e worɓe fof o wi yen mbattu e ɗum hakkille ko ɗum tan ko ɗum tan ɗum tan ene yona gollal ma e maccuɗo Allah mo mbiɗa ari juurade o yejjidde ɓe paya e maccuɗo Allah o weltinta joomum ɗo woni ɗo sabu ko noon nelaaɗo Allah wi o wi maayɗo ɗo leli e qabri makko ɗo kala ko musannomo nde o wuuri nde e suudu makko sa waɗi ɗum ɗo maayiɗo ɗum kadi ene muusamo e qabri makko o wi firti kala ko welannomo e nde o wuuri nde sa waɗi ɗum ene tawa to qabri to ɗo leli ɗo o wi enen fof addi an ko weltinde ɓe kamɓe yaaɓe ɓe kamɓe seernaɓe ɓe ceerno Aliyu noon e wasilaji makko fof o wi taade jiɗɗen ko weli ɓe noon kala ko mbaɗɗen ga ene welaɓe to barzakh to kala ko musannoɓe sen mbaɗi ene muusa ɓe toon en dawrani wadde ko muusiɓe o wi ɗum noon ko tardinde ko weliɓe ko o wi ɗum de yenden to ɗum o wi eɗen mawninaɓe eɓe jiɗi Allah ala ko haali noon mawninde leñol nelaaɗo Allah o wi ɗum noon tinnoɗen ganden Allah de ene ɗaccane ene ɓiɓɓe nelaaɗo Allah kamɓe ngoni facteur uji hakkunde men e Allah o wi yen tinno yen beltin ɓerɗe maɓɓe o wi hay sinno ni ɓe duwaki sa weltini ɓernde juulɗo tan ɗum de timmi du'awu Allah de kadi ko nuɗuɗo o wi geɗe ɗiɗi so tawi ɗe jaltema so tawi ɗe jalte maccuɗo Allah Allah de toñata hay goto o wi ko tampanɗa sabu Allah ha mbarñuɗa ha mbarñanɗa ɗum sabu Allah
faagal hakkude ma e Allah warñede nde ko seedan faagal hakkunde ma e Allah cuuɗa kadi bonnude o wi ko cuusɗa kadi bonnude ha men ɓernde juulɗo ha memi ɓernde juulɗo men gonɗum telli ha memi ɗum gonɗi mum kadi telli gonɗi kadi ko signature hakkude ma e Allah o wi gonɗi ɗi kadi ko signature hakkunde ma e Allah ɗum noon tinnoɗen mawninen Allah mawninen Allah to mawni ndenalaɗo Allah ɗo Allah mawnirte hannde noon o wi nelaɗo Allah hande o mawninirte hande ko ɓesgu makko caggal heddade yamirore Allah e deftere caggal heddade e yamirore Allah Allah e deftere Allah o wi o ɗacci ko ɗiɗi deftere nde e leñol makko ngol deftere nde ñawoore mum enen e ɓiɓɓe nelaɗo Allah fof foti toon to noon ko enen tan jeyi kamɓe ngoni toon sernaɓe meɗen o wi en jetti Allah noon o wi wonnoɓe ɗo gila nden gila yirde nde fuɗɗi ha joni o wi koɓe golli ko fof yo Allah waɗɗum e ñaamo nelaɗo Allah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jaɓɓano en jobdidi mofta ɗum ɗo aduna bonnata ɗum o wi ko heddi ko haaju mo jogiɗa sa yiɗi kaala sa yiɗi daƴƴa Allah de ɓurma humpitade ɗum o wi ko weyate aduna kone yo Allah de ren yo Allah dandu o wi kala ɗo leydi wonno yo Allah moftu ɗum e moftugol ngol fitina wawa bonnude o wi ko yahata e aduna ko ene dilli ne feewi o wi hay e wona sernaɓe men yinnoɓe arde hendu dunjuɗe balɗe nde jeeyi ha mari départ hanki subaka ene ngara ɗum noon enen fof eɗen poti wadde hen du'aw o wi so tawi so ari en ganda ɗo haaɗi jam kadi ko noon way o wi jarloɗon jaafoɗon o wi jammo o kadi o weeti o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh